Ediwa ke dilalome tse di ikayang fa di na le di-company tse di ka ba rulaganyetsang mesepele go ya kwa mafelong a farologaneng ke gore travel agents mme re morago ba ba lope go tsenya madi mo mabolokelong a bone a madi. Mapodisi a re morago ga tumalano e dilalome tseo di tsana ka lenga la seloko morago ga go amogela madi ao. BOTSWANA fa bona ipapatso ya mothale o kgatlhega a bo a kgatlhega mme a meletse mathe go ipona a le ko mafatsheng a tsiditsana a itlhabisa phefo ya isekong a utlwi mo botshelong jwa gagwe. Ka ipapatso ya mothale o engwe ka kgatlhego ya bontsi dilalome di setse di bone mothale wa go gasagasa ipapatso ya mothale o mo maranyaneng a farologaneng di supa fa le bone tsela le boammaaruri mme fela bone ba le mo go tsietseng. Le ka ngwaga 2023 go tla go tsana gompieno BOTSWANA ba le 55,000 ba latlhegetswe ke mausa a madi a ka tshwarang 2.7 million a tsamaya ka yone tselai a ile le mothale gompieno a ka re bua jaana a tsene ka lenga la seloko. Dilalome tseo di leleme le borethe ka motho a wela motlhofo mo selageng sa bone. Re bua jaana e le gore batho ba e leng gore ba sala ba setla mmago o ka January mo ngwageng wa 2023 bana ba tsamaya ba go bua kwa Durban ba bua ka lesego bangwe ba bone bana ba na le dithabenyana tse e leng gore bana ba kgona gore ba ipiste kwana ka tsone le gore ba tsere madi ba netse motho ba rare re tla kopana ko Durban ko e leng gore tla ga re tsena go go jaanong ke be ke mongwe le mongwe ke monela package ya go ke mo re wena o tswa jaana bana o tswa jaana. Mapodisi a re lebelo la bone la go tsomana le dilalome tseo ga se le felelang gope ka jaana dilalome tseo di dirisa matlhale le matsipa a farologaneng le gore gantsi ga ba nne mo lefatsheng leno. A re le ntlhoko dikgwebo tse re tsenang mo go tsone tse di mo maranyaneng bogolo a e re ga o dira le motho a ntsi jaana kana o bona gore ne go fa go na le sengwe se o ka se lekeletsang bogolo we go bona go motho a nnang teng o bone gore motho o ke rethamage ke a mitse tere ka moso ga o batla gore go itela gore motho o ntse editse o bo itse gore bua ka motho wa madi le nama. Go latedisa dikgang tsa borukhutlhi jo bo dira mo maranyaneng ga go motlhofo ka jaana mapodisi a tshwanetse go dirisana la mafatshefatshe go leka go latedisa dilalome selo se folodisang maiteko otlhe a ba dirang. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Ka la gone gore o nne podi matseba mothwetso ha re tswelle ka tse dingwe modulasetilo wa ditshupo tsa kgaolo ya Charles Hill a re ba amogetse dipalo tse di butsana tsa batho ba ba neng ba tlile ditshupong tseo sengwe se a reng se ka tswa se bakilwe ke gore mabala a na le kgakala le motse re Matthews Kanjai a re go yeng pele ba tla netefatsa gore ba dira dithulaganyo go tlhofaletsa setšhaba go ya ditshupong gore ba go ibile bone ba kgona go bona dipoelo. Ditshupo tsa Charles Hill tse di wetseng ka tshipi di hile setšhaba seo segolo jang dikgwebo tse di potlana sebaka sa go reka metla gana go rekisa go dira dipoelo. Ba ba rekisang dijo ba tshile ba ipapanne go fepa matshwititshwiti a neng a sologetse ko lebaleng ka mehuta ya dijo mme hela dipalo tse di butsana tsa bakgwa ba marapo. Le raboloa ke kgang ya distance le bontsi jwa batho bana ba seyo mosong gotlhelele e ne le down go no go tlahela ba bana le dikoloi moreko wa dijo tota gompene dilo di a tura le ga ke reka dijo ga ke boelwe ke sepe mme ha motho a tla go gona nthare ke itumetse plate ya gago ke bokana ke mara ke re plate ya me ke 40 pula kana ke 70 pula kana ke 80 pula ke a tura o hetela ko go yo mongwe. Ditshupo dingwe le dingwe di na le bokgoni jwa go godisa dikgwebo mo mehameng e harologaneng go tsweng go tse di kwa tlase go ya go tse di ga godingwana. Ba rotlhe re nne le tshono ya gore le rona re kgone go ka bona sengwe ko re a ska gana le ba ba newang le ba ba sa neelweng ha re tsila ra biritsile go batla one madi re batla go thusa ba malopa a rona hanga ka tshwala bokgakala jo bokana kana kono jana ka tla go sena lebaka le ke letletseng ma ba rulaganyi ba ditshupo tse ba re batla ba akanya go tlhokegang.
re ne ra go duga from the old ground e re tlwaetse mo motseng go ya ko horse track ya Charles Lane Kontele. It's about 7 kilo from here, I think less than 10 kilometers. Setšhaba sa kgona go ya kwa ka bontsi go raya gore distance ya teng ga ne re akantse sentle nka bo re ra boa le ba council kana ra rulaganya transport for them so that ba kgona go goroga go nekwa. Disupotso di tla tshwarwa gape kwa go tlang mme go tshepisiwa ga di tla bo di le botoka ebile di godile. Angela Enosa, BOTSWANA Television, Charles Hill. Re sale fo ditshupo tsa temothuo di lemogwa di le botlhokwa mo go godiseng mhama o le go bula metswedi ya dikgwebo tse di amanang nao ka di kopanya balemi barui, dikhamphani tse di ntshang ditirelo le dithoto le baji bareki. Dikhamphani tse di neng di tsene ditshupo tsa Future Genetics kwa Kgagodi di ntshitse bopaki ka seo. Mo ditshupong tse di neng go atile thata dikgomo le dihutshane, morui wa Maryland Farms o ne a supa mebutla di tswa mmutleng le thuo ya diboko e leng nngwe ya tse di sa tlwaelesegang mme di le botlhokwa mo dikgwebong tsa thuo ya dikoko le temo ya ditlhare. Vemiti ke metsi a leng gore a thothegela ga re nosetsa diboko gape re rekisa le menyua vermicompost wa diboko be re rekisa gape le rabbit urine re bitsa makgona tsotlhe 2-in-1 ke pesticides gape ke fertilizer. Thuo ya dintja tsa letsopa la Rhodesian Ridgeback le yone e ne ya gapa kgatlhego ya ba le bantsi go lemogwa seabe sa tsone mo mererong ya tshireletsego ya batho le leruo. Nna ko Mesh Farms re tswa go itemogela gore you know what ntja ke seruwa se se botlhokwa thata mo mothong. Dintja tsa rona ka o bona le fresh yana ke dintja tse di tlhokomelwang because di a re tlhokomela. Barui ba ithusa ka tsone. Madirelo a dijo tsa leruo a supile ditlamelo le dithoto tse balemi barui ba ka di dirisang segolo jang mo dipakeng tsa leuba le seemo sa phetogo ya loapi. Mo dijong tsa rona re dirisa majang gongwe batla gore e be nna ga le yotla, so we make it a point that re netefatsa gore dijo tse re di dirang di na le dikotla tse di tlhokwang ke leruo go jaaka ha itlwetseng ka teng, and then from there that's when we can supplement with other minerals. Khamphani ya CNS Gardenex e kaile ka bakanyo ya temothuo ka thuo ya diphologolo le tsa kapei. Re kgona go tisa ditamelo tsa rona tsa restaurant ya rona ya CNS Gardenex se leng gore di tebagantse le go rekisa dijo tsa rona tsa Setswana le nama ya phologolo e neng re itise mo bathong re leke go tswakanya tsa temothuo re tsentse le tsa thuo ya diphologolo mo teng. Mo phuthegong ya balemi barui bagwebi le baji bareki go godisa dikgwebo tsa magokaganyane go ne go ikaegile ka go aga botsalano go amogana dikitso le thekiso mo go ka thusang go aga mhama wa temothuo o nonofileng. Karabo Molosi, BTV News, Kgagodi. Ke gore ya ka re di ba kutlogone go mothoetso mme anong go tsena tsa metshameko City maabane re letse re bone ko Hungary le gore Melitsi Letebogo o dira nako ya gagwe e gaisitseng mo pakeng eno ya metshameko se se rang retso. Ya re a re lebeletse dikgaisenya tsa mahatshatsi tsa di-Olympic tse le gore di tlabe di tshwaretswe jalo ko France mme ka ya ka o bua ka paka eno ya mabelo re a re lebeletse gore ipaakanyo ya gagwe go a ko dikgaisenyong tseo ke ntseng ja re lebeletse dinako tse leng gore wa di kwadisa mo nakong ya gompieno o kwadisitse jalo 9.999 mo 100 meters o ka itse le gore rekote ya gagwe kana nako ya gagwe e gaisitseng botshelo bo gagwe botlhe ke 9.91 so se ha re lebeletse kgatlhano le dinako tse di tabogiwang ke batshameki ba bangwe ba mahatsa sele wa kgona go lemoga gore o gauge thata le gore o ka kwadisa tsone dinako tseo tse leng gore ba tsona ba le bantsi ha ba mo leba e le Letsile Tebogo ba mo leba e le mongwe ba e leng gore e ka re ha re bua ka dietsele tse di tla tswang ka ko France be re le mongwe ba re leng gore re a re ba lebile mme mo nakong ya maabane ko Hungary go ne go supa jalo gore re gauge thata le gore re ka phadisanya e be ra bona seetsele ko dikgaisenyong tseo re ba gaugile tse dingwe tsa metshameko retso.
tla ke gore leboge rati le wena Reggie ka pego eo ya dikgang tsa Setswana. Motswana wetso ke bitswa hela gote city ke aga kwa nna ke go tisetsa tsa metshameko tsone tsa re lefatshe leno le tla nna le kemedi ya batabogi ba le bane ba batla bong ba phadisana mo lebelo la 800 meters kwa dikgaisanong tsa di-Olympic tsa Paris 2024. Batabogi bao ba akaretsa o ratile Nowe Tumonkape, Tshepiso Masalela le Ketobogile Hangwira o a thalosa fa a itumeletse go ya go phadisana ko ka ele di-Olympic tsa gagwe tsa ntlha ga e sale a tsena mo mererong ya tsa mabelo. A re utlwe Segola Mebaeng. Ketobogile Haingura o iponetse phata kwa dikgaisano tsa di-Olympic ka kgwedi ya Mopito kwa dikgaisano tsa Athletics South Africa Grand Prix a sena go kwadisa nako e gaisitse lehatshe lotlhe monongwaga ya 1 minute 43.94 seconds ebile le nako ya gagwe e gaisitse ke gore personal best. Le ka bana leo la Kogua mokgaolo ya Okavango o nnile le paka ente e mo go yone a hentse lebelo la Cape Millers ka nako ya 1 minute 44.87 seconds a gapela lehatshe leno se selefera kwa dikgaisano tsa Africa Senior Championships a sena go taboga nako ya 1 minute 45.54 seconds. Haingura a re itumella go ba iponetse phata ka go supa ha maiteko a gagwe a dule maduo. Qualify me for Olympic nyane ke kutwa sente ke itumetse thata ka go fela Olympic a gona na le mathata a behang ka bua gore no go na le mathata ke pakantse thata ka training go traina thata ka coach wa Msipe and other coach from Botswana. My coach of South Africa ke ne ke bona like ene ke khona go performa botoka le gore ke khona go kopana le ba bangwe yana ba le gore ke khona go bereka le bone sente hela cause kwana go Botswana go sena batho ba ke khona go traina le bone. Yes. Haingura yo ka tlase ga bokatisi jwa ga Samuel Sipe wa Afrika Borwa a re katiso ya bone e tsweletse sente jaaka ba ntse ba remeletse maitshidilo e tseneletseng. Haingura o itumeletse go bereka le mokatisi wa gagwe a thalosa ha go nna le mokatisi wo go mothusitse hela thata segolo bogolo ka jaanong a na le ba bangwe ba ka mothusa go baakanya mmele le nako ya gagwe kwa ikatisong. Yeah, target ya me go Paris I want silver or bronze and gold here. So more do tela I'm not say gore no I'm going to go ira semuselure ka wetsa gold kana gore just I'm going to perform Olympic it's nthatse ke tsone ke prepare ka tsone gore no this Olympic I'm ready for Olympic. Yeah. Batabogi ba iponetse phata kwa di-Olympic tsa Paris ba 800 meters ba bane e leng Tshepiso Masalela, Ketobogile Haingura, Tumonkape le mme a le mongwe e bong wa ratile Nowe. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Mme re sa le fo Tumonkape o iponetse phatlha kwa di-Olympic tsa Paris 2024 ka go fetsa mo maemong a bo 60 le bofera bongwe ka jalo a iponela phatlha ka di-rankings tsa go tatsa bobedi jwa ga Tshepiso Masalela le Ketobogile Hangwira go nna borre ba le bararo ba ba yang go emela lefatshe leno mo lebelo la 800 meters. A re utlwe Segola Mebaeng. Tumonkape yo heditse mo maemong a bothano kwa dikgaisano tsa Africa Senior Championships o iponetse phata kwa dikgaisano tsa di-Olympic morago ga go nna mo maemong a bo 30 le bohera bobedi le hatse ka bophara ebile a go kwantse dintha di le 1237. Simolotse mabelo ka 2015 from the beginning go ta go le sharp mare go ta go nna le di ups and downs di injury qualifying for the Olympics it's a great honor for me because the Olympic so yeah, it's a great honor. Le gawana leo la Komau a re itumelela go bona a go emela lehatshe leno ka di-Olympic a thalosa ha se ta mo gwetha gore mo pakeng eta a kgone go iponela phata ka thamalalo. Nkape yo dingwaga tse 26 a re ikatiso ya bone mo kampe e tsweletse sente ebile o itumelela go bo a na le bagabo ba le bantsi mo lebelo le selo sa re se ta mo gwetha go dira ka nata ko Paris. Ke tsa ke re ke shapo ke ta ke ipankanya shapo hela a gona la ele mathata tota we are going there to give our best. Target time ke go taboga a new personal best
ya ke gone hela because it's my first Olympics. Batabogi ba ba iponetse phata kwa di-Olimpiki tsa Paris ba 800 meters ba bane e leng Tshepiso Masalila, ke Thobogile Haingura, Tubong Kape le mme a le mongwe e bong wa Ratile Nowe. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Mejanong fa re di garela ka go leba tsa kgwele ya dinao mookamedi wa Botswana Football Association Mfolo a re magatwe a ntseng a tletse a gore komiti ya gompieno ya lekgotla leo e ipaakanyeditse molao motheo wa lekgotla ntle le go itsise maloko e se boammaaruri. Ryan Kgangwanyane o rulagantse dintlha. Mfolo ka ile fa gona le ditsamaiso tse di salwang morago fa makgotla a na le keletso ya go baakanya ditsitlana dingwe mo molaomotheong wa bone. Selo se a reng le bone ko Botswana Football Association ba se dirile. O ka ile fa ba makaditswe ke lekgotla le le okametse mekgatlho le makgotla le le neng la ntsha mokwalo o ba neng ba gomagometsa go ntsha molaomotheo o mo tirisong. Before we send our constitution to the Register of Societies, our constitution is FIFA approved. It is firstly checked by FIFA. I'll just say registrars. Pele ga re isa molaomotheo wa rona go ba bakwadisa mekgatlho le makgotla e feta pele ko lekgotleng la FIFA gore ba ikanoke gore a tsamaelana le tsamaisang kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. Ke rata go supa fa re akgamaditswe ke mokwalo wa Register of Societies ka gore fa re isa molaomotheo go go bone o tsamaya o patilwe ke mokwalo wa bokopano jo bo neng bo tsene go dumalana mo go etoleng molaomotheo o. Ka jalo ba ka bo ba o badile go ikgotsofatsa gore a re setse ditsitlana tse di tlhokegang morago kana jang. Pull in that file and satisfy themselves. And if they are not satisfied, then they should write to BFA and say, we seek clarity. That's it. Not to say, your constitution will be null and void. No. It shouldn't even go to that. O tsweletsa tlhalosa fa magato ya buiwang a ka senya leina la lekgotla leo. You know, these issues, the reason why I'm saying that unfortunate and regrettable is that they soiled the name of the association. But to tell can be... Dikgang tsa mofuta o di senya leina la lekgotla ka di kaya fa re robile molao mme BFA ke lekgotla le dirang dilo ka fa tsamaisong. There was fraud. The whole thing was fraudulent. You know, those are serious allegations. Those are very, very serious allegations. PFA is a law-abiding organization. Mfolo o buile a kaya fa mokwalo o ne o kwaletse moeteledipele wa setlhopha sa Notwane Tebogo Sebego mme a re fa setlhopha seo sa Notwane se ne se ipeletsa ka dilo dingwe ba ka bo ba tsamaile ka ditselana tse di maleba go ka bona thuso le tlhaloso ya se ba se tlhokang. So as much as we are... Le fa re santse re batlisisa gore ke mang yo kwaletseng ba Registrar of Societies, re na le dipelaelo tsa gore ke ene a ba kwaletseng. Notwane ke leloko la Botswana Football League mme Botswana Football League ke lekalana la Botswana Football Association. Ka jalo ba tshwanetse ba ka bo ba setse tsamaiso e siame morago fa ba ne ba na le sengwe se ba ipeletsang ka sone. Through those structures. Lekgotla leo le solofetse go tshegetsa ditlhopho tsa lone monongwaga ka kgwedi ya Lwetse. Ryan Kgangwanyane, BTV Sport, Gaborone. Re tla be re ntse re beile ditirelo ka kwa lekgotleng la Botswana Football Association gore go tla tsamaya ka tsela e ntseng yang go bona tharabololo ya dikgang tse e leng gore di nna di umaka gangwe le gape ka ko lekgotleng leo. Mme mo nakong ya gompieno re tla ke tse sebaka se ke leboge kgaitsedi yake sentle moeng o ne a ranola dikgang tse ka puo ya diatla a jaanong re lebe gore seemo sa bosa sone se eme ka tsela e ntseng jang. Re
lebelela setshwantsho sa loapisana kwa gampeko supa go santse go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsote mme le mo letsatsing la laboraro le gone re soletse re kgaolo tsa lefatshe leno tsote go tswelele go ntse go apogile mmaphakeleng gone re soletse re kgaolo tsa Ganzi Kgalagadi borwa bothaba kgateng koning le bokone botlhaba go ikutlwatsege go le tsididi thata ka selekanyo sa lefela go yeng go go bongwe fa mo mafelong a mangwe a lefatshe leno re soletse re go ikutlwatsege go le tsididi ka selekanyo sa bone go yeng go go bosupa mo tsekologong gone re soletse re go ikutlwatsege go le mololo mo dikgaolong tsa Ganzi Kgalagadi borwa bothaba kgateng koning le gare le bokone bothaba ka selekanyo sa 22 go yeng ko 25 fa ko Nghabe le Chobe gone re soletse re go ikutlwatsege go le bothitho ka selekanyo sa 27 go yeng ko 21 ha re lebelela ditoropo tsa SADC re soletse re go bo go thibile ka kgonagalo ya pula ko Cape Town fa ko Port Elizabeth gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru ko Maseru Manzini Johannesburg le Upington gone re soletse gore go bo go apogile re ntse re le mo ditoropong tsa SADC re soletse gore go bo go apogile ko Windhoek Lusaka le ko Harare fa ko Beira le Antananarivo re soletse gore go bona le dibata tsa maru re soletse gore go bona le dibata tsa maru ko Dar es Salaam Blantyre le ko Luanda fa ko Kinshasa gone re soletse gore go bo go thibile ka bontlhabongwe The financing gap for SDGs in Africa is actually estimated at $1.3 trillion per year. This is an estimate.